apurka duko da eta poster bada garatzea oztopatzen duten aurreritzi eta Izaskun Landai da, Emakundeko zuzendari nagusia, jaun Andreok, egunon guztioi. Gauraz gatoz, kultura eta hizkuntza politika hitz egitera, kirolaz eta berdintasunaz baino, uste jakina dela, baina ondo dago goratzea kultura eta hizkuntza politika sailaren barruan dagoela kirol eta jarduera fisikoaren zuzendaritza. Berdintasunaren helburu hau gure departamentuan agintaldi honen hasieratik bete-betean jarritako helburu bada. Helburu bezala jarri genuen departamentuaren egitura osatzerakoan berdintasun hori begibistakoa izatea gure egituratan. Eta 3 arloetan, bai kulturaren arloan, bai hizkuntza politikarenean eta bai kirolarenean, helburu transversal bat bezala planteatu dugu. Egiten ditugun ekimen guztietan begibistan egon behar duena, eta gure ekintzarako planteatu ditugun helburuetan ere begibistan eta agerian egon behar duena. Izaskun Landaidak gizon eta emakumezkoen kirolaren arteko konparazioa egiterakoan arraila hitz egin du. Nik arraila baino gehiago esango nuke. Uste dut begibistakoa dela badagoela amildegi izugarri bat generoen konportamentua eta jardunari buruzko konparazioak egiten baditugu. Eta da begibistan dagoen egoera bat, arazo bezala hartu behar duguna, eta aldi berean erronka bezala planteatzen zaiguna. Eta errealitateak ematen dizkigun datuak benetan oso potoloak dira, ezta? Irailean, kirol zuzendaritzatik egindako ikerketa bat aurkeztu genuen, kirol eta jarduera fisikoa 2017an deitutakoa, eta bertan ageri zen kirol jardunari dagokionez, praktikari dagokionez, gizon eta emakumeen arteko aldea 13 puntutakoa dela. Gizonen 60% esaten du kirola erabatera edo bestela egiten duela, eta 100 hori 57, alegia, 13 puntu berago geratzen da emakumeen komentario edo aitorpenetan. Honen atzean, faktore asko egongo dira, baina dudarik gabe bat eta zuzenean lotuta dago berdintasun ezarekin. Gauza bera gertatzen da, kirolari profesional edo erdi profesional direnen artean ere. Errezagoa da, naiz eta zaila izan gizonezko batentzat semiprofesional mailara edo profesional mailara iristea emakume batentzat baino. Emakumezkoek hainbat kontu berenganatu eta antolatu eta kudeatu behar izaten dituztelako bide edo maila horretara iristeko. Zorionez, salbuespen batzuk ere badira eta gaurko jardunaldi honek aukera emango digu horietako batzuk ezagutzeko eta ze bide jorraitu daitezkeen ikusteko. Honek agerpenaren aldetik ere arrakala bera aurkezten digu, ezta? 2016an Eusko Jaurlaritzak egin zuen beste ikerketa batek zioen aztertutako 16.000 kirol albisteren artean 10% baino gutxiagok hitz egiten zutela emakumeen kirolaren gainean. Alegia, 14.300, 16.000-etatik 14.300 gizonezkoen jardunari buruzkoak ziren. Eta aztertutak sakonago emakumeen kirolari buruzko datoiek ikustezan argitaratutako edo agertutako emakumezkoen albiste horiek gehienak oso laburrak zirela. Beraz, argi ikusten da, badagoela zer egina eta helburua da honen moduko jardunaldiek argibideak eta bideak erakustea egoera horri aurre egiteko. Detrás de esta diferencia, que se aprecia tanto en la actividad física como en la visibilidad que tiene esta actividad en los medios de comunicación, se encuentran sin duda, factores que tienen que ver con la desigualdad que existe en nuestra sociedad. Factores que muchas veces tendemos a minusvalorar o a justificar, pero que no van a poder ser superados si no los afrontamos con seriedad, con planificación y con voluntad.
Si para algunos es complicado alcanzar el semiprofesionalismo o la profesionalidad, para otras se convierte en una auténtica carrera de obstáculos, en la que deben combinar trabajo, estudios, actividad deportiva, familia. Esta es una realidad que vemos en todos los órdenes de la vida, lo vemos en el trabajo, lo vemos en la sociedad, lo vemos en las familias con nuestras hijas seguramente, y que por lo tanto deben de ser abordado en su integridad. Hemos hablado de la diferencia en la práctica deportiva, hemos hablado de la diferencia que tiene el tratamiento, el diferente tratamiento informativo que obtienen, y también se podría decir lo mismo del patrocinio que existe en torno a la actividad física femenina. Durante la jornada de hoy conoceremos afortunadamente ejemplos que nos pueden invitar a aprender y a atinar a la hora de trazar la ruta hacia la consideración de una verdadera igualdad también en el ámbito deportivo. La Dirección de Actividad Física y Deporte, adscrita a nuestro departamento, lleva años incluyendo la perspectiva de género en el ámbito deportivo. Conseguir una verdadera igualdad en el ámbito deportivo es uno de los 11 objetivos fundamentales que ha planteado la Dirección para esta legislatura. Por lo tanto, queremos que se vea como una prioridad a la que se dirigen buena parte de nuestras subvenciones y ámbitos de trabajo que intentamos llevar y trasladar a los diferentes tipos de ayuda que planteamos año a año desde la Administración. Tenemos la confianza de que esta es una buena vía para abordar esta cuestión y tenemos la esperanza de que la jornada de hoy sirva para avanzar de forma constructiva en este ámbito. Eskerrik asko guztioi. Tartean izango du atsedenaldi bat, goiko aldean izango dugu coffee break. Bueno, bestalde, lehen esan dizuan bezala, elebidun izango la primera realizada por ámbito federativo vasco, también la realizaremos voluntario, pero de cara a futuras jornadas vamos a mostrar hoy nuevas buenas prácticas. Entonces, nos gustaría pasatuko dizkizula bai ingelez. Jarduera piztuko